Nyuma ya Weru TV kumurika kinyamare ke skuru ya KK mwere wondini ya Kirangondu reri Embe Central urana bakothomera runguro metene wa cirasi na komenede mubunge wantere undandikile nende obisi yawe nicumirite kwere kuthambia rietwa irure irasibi biaibo pakiarene bonekete kwolo takala MC wantere bagua isinde runguro thirikari che county na kinyira sibira bya kindane ya skuru nikile obiakete. Dennis Mugendi aina ripotie. Hii ni sauti ba. Hii ni sauti ka. Tipigeni makofi. Teto iji cia sukuru ya KK mwere iriri wandini ya Kirangondu Embe Central aritoba mwe kuonekana bakithomera gitinene kya muti ciukite mwakijo munene nandi obisi ya mubunge ndandikire wa Kalitho ni auritwe kiriki ni kamiti ya sukuru iji ihitongire ni mwalimu munene abariuga umabure aburio ni ati ni thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira MCA wao na ngavana batiakite irasibia nasari na buana ba PP1 na PP2 kulazimika kuthomera mitine. Wanafunzi wa PP1 tunaweza kusoma sauti manto yayo eta round yakiwa anavangiriri 8 na 9 bathomera nja bundu rongo na nikora na buo nonto bathomera nja ni anava nasari nibo bathomera under the tree na muno bangi na bagathomera rumuna twaine kanisa nonto bwa wajia enough structure. Uringana na kamiti ya sukuru iji na Rose Mpeketho uria ni mwandiki wa CDA badiuga mubunge ndandikire akuthurwa kithurano ne kithiru na aciumitie na gwakira sukuru ye kirasi na kumithithiria mauntu jangi nyuma ya gitari raja kwithurite janiritwe ta mundo kirumi ni utongeria bura bwario na bo agaikwa kirigiti kiawe abunge alitwa na bo bagekirwa siasene imbi urabo kona nyuma yetu twinde ao kwina kirasi abarera ndawata kuma ke mwarimu munene skuru ene ati skuru yambererie 2014 na miaka 11 yambereretie na mheshimiwa ndandikile aunkumire bunge August 2022 na ndene miaka ile mheshimiwa ndandikile aunkumire na ombere wokera KK mwere kirasi kya grade 7 yera etari registered era kungangana nio awatanirete na office ya education atho a register nandi kunde bio mchea kumara yanjiririe up to now mwangantu kwa narwe ko kankwira thirikari yetu ya national congratulations na mheshimiwa wetu ndani congrats nonto bwa kwithira ayekete sukuru ya KK mwere na akathiri aciari ba KK mwere stress kwene tangi kenge atwerekea 10,000 cubic meters tamereza thina 26 ya bioro na tu promise utokera cioro vya both boys and girls na thaito kwaria riti araora kwena project kwena ciora kwena tubachimite muno kwenja anto beto manto yatebwetheka oremwa pap no ntoito komya kwerinji mwenge yarekwo tutethirano alama emwe ya NGCDF ao KK mwere. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni ya KK mwere primary wandi ni ya Kirangondu, Embe Central, County ya Meru.